obey Sompa Akyedie. Ti adana because touch your screen and now radio and now dey be out there no. Now you are decent wo ho. About 3 years. About 3 years. Wow. What are Romane ya dear bear? So I'm holding there, dear bear. Just a hospital who ya the crow. Then so ya dear the cannon who out to say oh bread. Oh, Tiadana a bomb pie anyway, and I'll touch your screen a bit in there. Only pay bill. Wow. Yen fire ye name Trontrum and Manyame. Yamin can't watch it. Emma Buati. Oh, yes, you deem. Oh, good morning. Me by your hand ye. That's your son, Sandra. You, Sandra, I know my own so crama me. Why? That's you, come. Me too. That's all. We can say, some perfectly. Let me be a dancer. I ain't you. You didn't come at ye. And I said, come by your team at the time because I quite remember to hot that. You get it, yeah, and I'm in the cool. You 300 cities, you 200, and you're my man, 1 it's not to be a bomb pie. Uncle of mine. You say, you have to walk around and be a uncle of mine. My friend, and I'm saying we didn't try, and I'm at the man. Just as a Ciano, Oka Juma. Unya time no did it. Then be uncle of mine. And near Mano, I can in them mano. Cecia, Unya crowd be more be up. They say uncle of mine. If you can get it, you can family. Oh, the Uncle Paul. It is I need to get through. I also get through. No, I don't know. Buy your secret. Say, you're going to Jessica or Malam or near Jeffrey Yamewa. Sicane Jutas was say no, or Yenitia. We see, so bad we all. Miniaba. Remember, Ghana for what to say. Yamia small kind. Say, Sicane Juta Yenidiano. I see any. That's right. That wouldn't even Yamia home. Sikane Jute, or Sikane Jute, or Nwasa for Radidia. And to all say, Utu Sanamon, or Chubi. And I'll be anywhere we are saying, I come at dancing Yami. Send Yamin to me. God can command somebody and no pay us a studio. Kocho mine 1 billion. 1 year and won't turn that. I can't console the bank many veg. Good morning. Hello, good morning. Pacho Wendy. If I share friend and you are make a free fantastic. And you are my no pay. If I tell me, I won't change. Now, let me see. Let me see, I may up as a sister, Mr. Little quite boiling men. Now, me and Dom, no one yet. Cecilia, the man. Now, yet. Sompa Akyedie na men kan amen you want to mind that be a quick cry say ya amen na men shiro amen na men shiro on your kete bebre amen na men shiro bebre na men shiro so off our pen hello hey 0598 But just Sompa Akyedie and I'm fan to TV no so why 0598 559 802 0598 559 802 0598
559-802. Okay. Hello, good morning. Hello. Yes, my dear. Good morning. Morning, my dear. Amen. Amen. What's my week? And I'm afraid. And I can't say, Sompa Akyedie. Maybe the same can be babbage, children, you can be GP. Oh, I mean, I'm going to say, meaning so. Some and I'll play my ball voice. Oh my, my dear, change. PK, yeah, me name the voice, no come, it's our boy. Emma Mansanti. What's in your own concrete catch yourself? Finance, meaning so, my meaning like you begin and make my name a GP. Meaning so, London Senator, I could really be doing my job with the meaning so. The Yamas at the young woman of my six. And to me, I'm going to 3 days. And to Thursday, I'm a friend, and it's our Thursday, and I'm a cousin, this kind. And yes, I made that cow of mine. Now, dear, I'm to say, my man of a panel, me, giant. But you are children, you say. Me pesikanye juma one na kasa and such a kind of money. Na dana me be send this kind of now only maybe 3 days. I'm not pressure people see me share person so one me clear me person me on such kind of money. But you don't first kind of money. And the dana me send this kind Thursday me promo me send it can be a mess can be the woman. And my friend is anyway, and I'm to she could do stuff like my shoe. She would be friend of a friend, and I'm to my good to say, yeah, we are not friend, and I'm smart. You know, one month was after me said, my friend is to come when I'm said me, and I send you 20,000. Hey, Macabra Sotolobrosa. Oh, my 20,000. 20,000. Nidiaba. When I'm scared, I was showing. Nidiaba train. Sika say now send it. 20 CDs. 20 CDs. And Bema wonu what kasa so much ka wo fi. My kasa over here. And now what you was send us say 20,000. 20,000. And was this kind of grand song. I was here showing what I did the other coming up press I remind the one was a press say sound about father standing after a very young woman. Now this is so Mr. Phil September moon you know be me command card wa you will be also the woman so we be a woman friend day no you come pass your mom 500 to 5 million. Amen. But my friend Uncle Paul said, "On woman, only me blood for you, me person. Me person, I have a woman, no money, baby." Radia, we are the Akano. Fire Seda. Ha. Ah, God Almighty. Hello. Hello. Beba Chowani. Kwame Mamintio. My different people and their 2 million and they can my 20 cities. Hey, Abana, my Kwame found Sato 9 or so. In Exodus 15:26, Mose woman tosum yenu etre dunum chemwa duonu sia. Erade say many erade a mesawo yade. Ose ne man tampia ne sa yade. Ena no pai bi jira wo sori etumi so. Ewo Yesu Kristo dimo ene won kunkun tumi so se. Bibi biara e won nanum se MPA in the name of Jesus. Se kwame etu anamo edi bibi bebu okrandi.
asafowade gyina wei so na pai ogie ne fa hodie ene ayaresama no nipadua onan no enne enante wo Yesu di mo amen amen thank you man. Yes my brother meka esinda me no nyam se enfine enkopum bosumu ya wie so ma mitini nanti a Mishina me bose mes nyame nansi abasidio e de 5 million aba be nyame ase de akase scan ho nti ohume ni mu bia me ba be dia dance ye no ama mu nyina mo ho bi abi ya se man se nyina se nka pa se ni se wo kwame woni nyame atonche a he will shock nyame atonche se o ma me kumi sole antanya di bronya ya me disika 5 million me a me fi anancha be video what ya be semonsa kwame wakop tonchia enchia untumi God will Nyankopon defeat you kradadada they work by the close of day kwa who sanction they want it amen nyamen ka ho hello good morning brother pacho hwani pacho sema sare kasa fijabe asare mami ti anope me pacho last week me should be office me should me pay donate 50 Ghana and I did idea to na me put the shop for car na me shred na me binyapenia obo me se bi me nkata semu ne ho fa no na nyame a oyi wo ma ye no a okasa fa omu no so bo ma bibia tuto ya asida no be ma nyame no ebi nsida my God ebi nsida na me ni nyame a odo ye adwuma oh yes nyame odo ye adwuma ebe nyame aye wi wate na o posese nkata se bi suna se bi ya le so be kana tese kwa o Ghana ne ho beto no amen nyagedie sa ne ho ato no bititi pa sa na mo na otu no ne o ma okurani ene a single mother ene ajanka bi adidie no awurade nhwe emma unuane na ho emma ho soso ne waye no you call to testify just as my lady called and testify just as a brand freya ne yire mfie miensani just within 1 month when you say no sana won so be dia dance what amen good morning yes sir pacho hwande pacho kafran binshi ajabo suma minti wa no pay pacho kan se menye bi mentio bisi oba so nkaya na metio okay ameyare bemi ngene tisibe waye ni kalbi na boami aso kan se menye bi ki mande no na ma send hende cities ma walen 15 years so banama but me 20 years so nyame onye bi shadi on dia current bible it is that Shadan Sidia eba so no na nya gidie se radia ya ma obi a onye nyame oyenyimu won so mrebe so ate obi de so ne obi de ye kina obi de on say duaba no kra no ye dua ebi ye na otwe ebi ye afe ebi ye bosome ba menim se enru afe onyame be na wanwade why nyame kan ho hello good morning baby pacho hwani pacho sene Vida ekepesa yo Vida mami nti wa no pay baby pacho Sompa Akyedie na mepepa mepepa baby pacho mwa da de bia na dinda the Sompa Akyedie na mepepa the first one obi kwa ni the money and sene wa dwene ne wakoma asiaye no asafo Awurade nye ne saama ho e wo Yesu di mo amen amen we are singing na beti wa dance no na hye na nimonyam why amen God bless you hello good morning morning pacho hwani pacho unu ya ketu amaru ni o amaru kana de esi enso nya hwe amaru de social dispensation adanse no so amaru mami ntiu me ye me die
Abra dance here than and I watch here make you no man. This time me find that you and it fit me this. Ube so seed ni wie no. Be part of my easy. Sika pastor tinya no wo adwuma mu no. If you say we fit about 20 years unya bi da. Unya bi da o man. Unya bi da Africa the fire say dia mama down food that mama make to go. Whoa! And yes, I'm good to mine. And I'm married to gold. And then we send it to talk. And you have women on my top for your family. Amaru. Oh, mine. Now, oh, my, yes, I'm good to Amaru the weed smoker. And yet, and Yamia Sranwa man, I need more yam. And now also see the nonsense of our fame, no so no. Sikane Bama na obi ekwa biama uto gold maunia wadamfu be fa kwa abrochire. Peto acho ayo man. Amaru nyame no am say o said that door special. O man you. Ha. Lady, I'm you. Ayo. Fast that man nyame. Also testimony in the day. Hello. Hello, good morning. Morning, okay. Pacho hanye. Pacho from Boston, look at the free taffo. What's in my intel? Okay, shout out. I dance in the way to Java. Dina Mulan Sompa Akyedie. That's right. I'm a teaching mission. The way I'm a family food. The family gets 100 cities. And my mom number. Me ka kwanye me fasa o shiramia esi gana yadin me taxi driver si gana yadin ka kwanye me fasa o shiramia sikira ba mi senno ikira mo na ntiafle ya bro ma gele mo ntiafle so pa my brother minia ada e launch here no so o kai am say so wo ya sa de wa sika mpa wo sem da ye so many more than nanso wo nko ano nyame be shock you. I said it here, me boy. Listen, nyame be shock you obi bi obe sa de no. Won say wa akra no eya nwanwa ekwan a. Ghana mai abante ya osi ya isabu tie me a. Yo. And come babu say fido me babu sia. And me send mama. As a Uko Fido. Oh my God. Yamin Council. I did food for and yes, I'm good. It is in I was 3. O say dia be ba cho tobo na wadan say dia be de o say dia de e say me me ya o 3 o ya ye dey ya tama e ka wo 3 years Sunday ba che dia na mi ada wo renyi sai eni bosumi o eni bosumi I say Enfie mi ensa na mo pa wo. Enfie mi ensa. Na so dan ma zan di kwesi mo wo ti. Eni tuwa ana me di to ni we. What is gale to oba na yefru so? Na bomb paye. Me bomb paye me do we use na me for me. Tell ya this. And stay together. And I'm not saying that the advance you cannot talk about family. I didn't know what I did. I'm not that. I'm going to insane. About the hospital, I saw him. Oh, my man, Macalabro Ziataba. That seed will remain until the 9th month. Saya funo betra ho kopembo so menkron na obewo afa ne ho afa ne ba
Edi ase Awurade animonyam. Amen. Amen. Kache oba no se mo nsuro hwe. Omfa nigye enkura kwara no na bosome nkrudu a onyame so be stre na asomdiem. Amen. Amen. Good morning. Hello. Bacho, good morning. Morning, sir. When you? Bacho, I'm from Kasasha to Kuwait. Yo, Isaac, mami tiano pay. Bacho, would you maybe a material? I've won it. I think cinema. Glory to God. There's some patch of the younger than a bus and power. Number and this is the draw. None and Amadia could be out one time on the Fabra, why, Minia? Bacho, I'm not my counterpart. Make sure I name the why. Good morning, Oman. Yes, sir. Bacho, you're from me, Joe, me, 15 and 20. Joe, mami tiano pay. Oman, the Kaka mechanic say, na, the Yamadu Hana Menjini. Huh? Na, a year, Sompa Akyedie more year. Huh? That man say, I want to check a Sibia Bamene so. Capri, you did you can be no. And you know my wife want to maybe. And I'm here, Margin say, me the beba. Me for a car, this is for an far from Crabby Mohono Moaswami. And I'm the bam always says Honum. Na aduma me yaso me Tyler. Me timi aka say me start aduma no. Me nya aduma kese da. Na me moment that me dey adene ba ye no. Ade chin here within after 3 days time. In the movie contract kese. Glory to God. Oh my, so now we are my prayer for me fremo. So the fire ma. I say the bushwa me here aduma. What we need contract kese. Kese o my hand. Wow, we started Tyler Juma unya san contract ni bida. Me bida. Now do fee say eye dientra. Eye san to manwa. Wo de bre say emfama mobroni ana okunani binti. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nyankopo shira upi. Sa wo say umre ene wadaje na ode share Sompa TV na ode Sompa Radio ene Terawan TV. Monso so amo share Facebook no so ene YouTube ni nyina so nyankopo enshira. Amen. Na onya okese. Amen. Afeni nyina kona wie ye na ne nyankopon adom ye wawo ye wabo ye ho ban sakatremada ya bodwem mojaredi ye mu afrosania na de ye kan se Awurade ena one ye edi ni ye. Hallelujah. Amen. Sabra wo hwamoyi na ensama medebra hwefo ne tiefo nyina ne se jani nyina fama Awurade. Jani nyina fama Awurade. Ebia sabre ya wo hwami ebia ewuwo bi koso abusuan ufiri mu. Ebia yare ahodo bi ha abusuan ufiri mu no mu. Ebia utiemi adwumasemo ayeden. Awaresemo ayeden. Sabre soso ebia omamu ni nneema soso enkoyi. Ebia utiemi ohwame bone bi akyekyerewo. O pese o de ho o nteme ne ho eno na meka tro se nyankopon ba bibibia mu a ni nyina ye na me ne nyame anante ache nyame afa me so eye agedie ema nipa pempem me ba eye Sompa fide kase yi so no edi adanse mu a mo follow me mo ho se Sompa ara nyame guso a ene na koa eya agedie. Enti mahuni ema ne pia eya beyond medicine Awurade eye. Mahuni ema ne bebere a ni panim no yese asai enye ye biom. Aso Awurade be mu pe na ye. Enu nti na meka kira ahwefo na etiefo se o how not to say wa mani ene te say jani nyina ma Awurade na Awurade be mu a nioma nyina eyeyi. Amen. Na adentina nipa ne bebere so jamu ama Awurade a Awurade hwe ma oya ne ntentem na obi so jamu ma Awurade a eche kakra ansa na Awurade aye na bi so won po asema twen Awurade atwen Awurade ntime nye ene me de sai hintasem no
and ebra hwefo na tiefo na ye wie pe me no so abompaye hallelujah amen na osofo me ne ahwefo na tiefo kasafa oma ho etoda onyankopon na wabọ odi wabati asofo asase no so etoda otimi so hwe kakra sa ofra Abraham oni Abraham na teye ena o hira Abraham kakra bi enti o se ma me so papa no hwe wow se papa me so no hwa obe yedan obe passe ana na oso Abraham hwe se Abraham o se minie ejanyankopon o se oba na wo dono no Isaac no me pesa wo de no ko bipo bi a mechra Mount Moriah so na fa no ko bo o hyewa fode e mame na sa fode no ya fode a ukum adekrode na o de kwa ko ba fode na kire se nyankopon se Isaac enko kum eye ne ba Abraham kukum ne ba Isaac na onfa no mo afore emfa ma ono nyankopon enti nyankopon eso nipa bi ahwe anopai onyankopon eso nipa bi ahwe anopai nyankopon so nipa bi ahwe anopai nyankopon so nipa bi ahwe enanopai enti ene nyame asem a mede bra ahwefo nyina na se nyame pese oso nipa bi eyeden ehwe nyame pese oso nipa bi ehwe yes afi kwa wieye nyame pese oso hwe no kwasem enti brother Philip nyame pese oso hwe okay obi a otie me nyame pese oso hwe okay obi a o hwe me nyame pese oso hwe okay na niam ni nyina o gyan mu ama ono awurade no o passe so hwe na ono awurade ayamo yes die na nyankopon timi nya ono no ma de wawuo eseba nkwam oh yes de wanyina wabo akokora wabo abrewa no o ma no nyinse wo ba kwasem de nipa nyina se ba bi aduru idie enye ye biom o se ono no no awurade efa e de Jesus enti nyame so Abraham Abraham ede ne ba no command afi o se afi na mehu na mpampara se oh Jesus usuro mi awurade usuro mi nyankopon enti onyankopon Abraham na ntimfinjia pii no ma ye wura mfi se ofre no was 75 years onene nante sa kodu 99 years au do 100 years anso so o se afi na mehu na mpase Abraham 75 to 100 years. Me na me catch yourself fe na me hu se usumi. Se me ka se fa oba no mama no. O de na man. Enti afa de maka me hontam se shira na me shira. Enti obi hwe me obi tie mo akofre abusua. Nipa nyini nche. Ena ya wo se obi waja pade o manyina ho. Nyame beti me yi sa pam ewom sa ampa. O wafanom, o soanom onananu mo anche ewom sa ware sem no ho odin ofio ewom sa fio frifio ho a o person ne nyame nante a wo bere aso nyankopon na ye jaya de nyina de shenensa obamu a eyeyie no aso wahwe na so hwe be na oso wahwe o se ma entienne me kasa kire obi a wo hwe me a wo tie me anopa yi se nyame eso wahwe sa nyame bibi yes na nip omana ye ma no efro ko suro e ma no koye nkaye du nyakopon enti ni papa bi a wo ye no ye kan boni bi a wo ye no ye kan ti na okọ edi senwoma na o se ye wo the book of records yes enti nyoma nipa ye biara no record to enti yehwe Acts chapter 10 from verse 1 to 4 le enti na no pay me ba wo nchen se fa pen na fa enwoma eye tweredua na nyame asem ya me na wo kan bomoden se wo betworo na wasan nyamra wasan akomu bio na wo hu se ni mabu ho a udiswa de oje mo amawrade no awrade beye ni nyira ma na aburu wadwe no ti ase so hallelujah amen enti nyame asem na no pay asomafo nyumati du chichemu baako ekosi 9 na obarima bi ewo Kaisaria ne dendin Cornelio
oye asrafo ku a ofre no Italia de no mu ohaso pani oye adefelini na osuro onyankopon one ne fiefo nyina na oye mobro ho ade bebre man krofo no na obo nyankopon pa yeda ebeye wia no miensa no hu na ne so ade pefese nyankopon bofo eba ne nchen be se no se Cornelio na ohwe no din na osuro ye na wose ye den ya wura na wose no se won paibo ene mobro ho ade no afro soro abeyen kaya de ewo nyankopon anim amen asofu otie yes sir onyankopon na asoma ne bofo oh Jesus aba asase so abeka kire obi se ompai boy ya okọ asore kobo de obo no wodan no oh Jesus eni moburo huna de a oyema nipa omoye moburo wafo omoye ekunafo omoye wisia omo ni binu afro soro na beye nkaye dum enti mfaso a yenya ewo oma ho no eno efro sto nyankopon chen ekoye nkaye wow mobruhu ade a waye no ene mpa ya yebo da bia olidi am yeboyi se won kaye ho ese fro koso my god enti nyankopon bofo no se nyame asoma me ukoro ni osofie oh yes se me meka kire wo se mobruhu ade a wo ye oma no afro soro na beye nkaye dum ewo soro ho enti asase wesu ni penyina no omo ye moburu ho ade no efro soro na koyen kayedo enti Yesu ba yen eniti na Yesu betim mu ewo ye friend say Lucas and papa no me pese ye kan Yesu ba yo betim mu pa wo ho yen kan Luke chapter 6 verse 8 no Lucas apatinsi achemadu asanwo cho se momma na wa mamo susukuru wa pa wa miaso na wa woso na abusuo ana odi begu montoma mu na susukuru wa modi susuo no ano ana odi besusu amamo pepe na nyankopon de besusu amamo amen enti ahwefo ne etiefo a mo tie me mo hwame Sompa TV Terawa TV mo hwame Sompa radio ahodo so no bebe bi o hwame furu bia no wa fi kwa wi no nyankopon so person so hwe ka wow na mpempi di nti ameka se nyankopon jani nyina ma urade no die na urade nti menye bia ni ho die na urade meti hui eno na ya bobi e wo TV so mama fo hwe ubo na ni efra busu nyina se nye ye bi mi se nyame be na nipa na ni ate etimi di obi ba na sebi adwumu yadi ebebi edui ase mi se urade be obo ye de ne ba ni kidney ni liver na koma mi se urade be na enti nyoma di wo e beyond medicine na urade aye eno na nyame kire yen se osoro ne asase no e ye ne de 2 minutes nyina kuta no enti nyame eso ya hwe enti afi kwa wiye no die na woma na oma afa hefa omagu ahodo mu bebre na na me pese me kasafa nipa odema obi oye mobruni nipa odema obi a oye mobruni na odema obi so oye kunani enti caring for the poor and widows obi odema saafo die ena onipa no enya na sabre na yanko 2 Corinthians chapter 9 verse 7 na yanko Proverbs chapter 11 verse 25 no na yenti ansa na me no me pese me no kasa sa afi kwa wiye nti wasusu se nyame na wabọ ho ban wama won kwa no die moburu hu ade na wososo wo ye na nyame te soro ho na oso akoyen kaye dum ama wo na etimi aboa na se wo gyan ni nyina ma urade a urade soso etimi ayama yenti nyame asem wow said obiala susu na kuma mu said obiala susu na kuma mu oma enya mememfe ana wo hyemu ana o hyeso efrise ya wote nanim ma de ote nanim ma ana onyankopon do no amen enti brother Philip yes sir ahwefo ne etiefo onyankopon no onimakomam na onimadwirimu onimobia ho den enti anya o hyeso o se afi kwa wiye de na ode ya doye na ono nyankopon soso hweso na ono soso mfamo enti obi ohwe me obi a otie me bia wo bibi a obetimi aye e dia ma urade obi wo sika
obi soso ni sika bu aduane obi soso wo entoma ene ntade no so betimi de aye de aye mobromuade eno soso emma ekoye enkaye edum ose enye ohye so ena nya amamemfe so na rade tine ni ma obi biara woma yenko mabusam na yenti mabusam ngati duba kon chichemu a eya aduanunum wase nhyira kra abedore srade nhyira kra abedore srade na de oma ebinom emmen so bemmen obi biara afi kwa wieye obema nipa bi adidi amen no osinya kopo bema wo so mre bie mu adinna mu awrade bema amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen enti enano pay ewie anumre ahomachen anadwe baby bia wo hwa mi firi babia no kwan a ema osoro eteme bua nipa Jesus say obeya adoye yes na ene afi no kwa wiye ni nti no ye wo nipa oni agya oni na obu ho oye obaku na ni a na ni atutu aka na nim na eno ena afi no kwa wiye a nyame pese etoda ye wo mobruhu na de na ye gya bibibia mo mawrade a awrade so atimafro soro mo soro atie ye enti ene caring for the poor and widows say ojune obi a oye mobru wa ho obi a oye de ben ajanka ho obi a oye kunani ho na oye mawrade no enti yanko tresem no pa Proverbs chapter 19 na yanka verse 17 yenti nyankopon asem mebusam ngoma eti aye du nkuno chichemu aye edu enson no wase de ohunu mobroni mobro no osi nipa bi ohunu mobroni mobo no e de frem awrade wow enti osof na de ode amano no obehye nanam na ade biara ode amano no obehye nanam enti ene Sompa TV ne Sompa radio ameno ka sei ade bia wo yama obi oye mobroni obi a oyama nyanka obi a oyama eyino Yakopon so ohyewa na adenti maybe say wasem why do the winners win and the losers are still losing enti ye tai ka say ye wo nipa bi obo omudin wo man Ghana mu a ye ka say omo wo sika omo kuso enya sika na nipa bi nso so no abusuan bi so ekoso ahia wo die omo amudin kunum die omo ye no omo gusu omo ye ye hwe nipa bi wo Ghana ye hwe say no omo say afi bigara omo koche enyanka nnuamane ekunafo obete na omo bodwata da omo che enti o se di oye saa no o de fem Nyankopon na da hia damu no da obehia bibi no Nyankopon so se da de no nyina besa ya man enti die mobru ho ade na oye enti ya Kristo som no ene nyame som no sani yesi hu na nya asore dan mu ko enya nipa ni mu ko na se obeye nipa omwo haw ni amane mu no omo ye Nyankopon de ento ye sa wa ya mawrade oso de afam awrade na wa wo hwam ya wutim se wo de bibi fam obi a na wo kwa akogye a na gye ne eyeden mo follow football yes team be the prayer am alone so onkobo well time a shani a oboa eye team no o se me ba be jimade na wakoje yes obi hwem obi team di obi ko ma obi se ma one me ba ntra obi hwe ne bedumra obenya ne ho mfaso no wase me ba benji me ba ni nyina na se ode fam enti na eye ne de Nyankopon se udi bibi ma obi a oye mobroni obi a oye ewisia obi a oye kunani no odi afam rade na da hia demo no oh Jesus so de bema yensan enkan Isaiah chapter 1 verse 70 so for no concern be kan intentment repeat bi o se munsua papaye monhwehwa tentene montenetene omimfo munnima awisia na momprenye okunafo enti afefo ne tiefo etoda ye wade aye ya nyame boye ho ban e wasase so e wade Nyankopon
ye ya nyame hyira yen enti omo ye ni boyefo no omo fulu enti na Bible says suma no wonyansa afi kwa wiye nipa bi ohunem nso ye ni boyefo no okoye ewusia ne nyanka ne ekunafo adoye enam se ye nyankopon asem no enti no nyankopon so nipa na ye no nyame behwe se obenya so aketua papa wow enti osi nyanka ewusia ene hwan ene ekunafo yen to aso na yen sahwe James chapter 1 verse 27 James 1:27 onyame somo a ehho tie na ehho nifo ehho nifo ewo gya nyankopon anim ene se obi ko hwe nwisia ene akunafo ewo wona ho hiehia na woyi na ho firi wiase nkekaye se yesi bebe bia ye den wo bimpo na ye den nti ya yesan dwene mobura ho ye dwene nyanka ho ye dwene wisia ho ekunafo ho eya ye dwene mo ho ana ena na twerɛsɛm no kan nti die nti ene anopai awie anwumre ahomachen meka che Sompa TV Tera 1 TV Sompa Radio ahwefo ne etiefo ena anopai ne se afi kwa wie ye no die na wo ye eye moburu ho ade ben na wo ye oma ben na wo ma wo pese koye nkaye dum na di wanim afefofra ye ba be wura mu afefofro no se nyame di wanim a eye nhira ma oh Jesus afefofro nyame edum di wanim a eye nkudim di ma na se osefo di wanim a enti na somafo Paul se ye nimbron sama twene enti ye mane ni ye nimu da odi ye nimu kan ya odi ohaw abeni ene bebre enti ene wa wo hwamia wuti men afino kwa wiye mesemma na se oti wanim ma Awurade ebehu mobo Awurade betom na se ohaw ne san bi kura ba beto a nyame nam wadoye ne moburu ade no so obeyi wafuru ye hwe Deuteronomy chapter 10 verse 18 and 19 Deuteronomy chapter 10 verse 19 18 and 19 obu atenma awisia oso obu atenma awisia ne akunafo ene akunafo na odo ohoho ema no aduane ne nkata ho odo ohoho ma na aduane ene nkata ho enti mo no ahoho efri se mo nso mo ya ahoho mo ya ahoho Misdim asase so Israel fo no Nyankopon na kasa ehye won eka kire won se obi bia anhwe nwusia enhwe kunafo ba nyanka onhwe won na ena obi bi oya ahoho nsoso mo amonya ni muda efri se omonkai se omonsoso omo akoye ahoho ewo obi manso pay ewo mezire intena no pay ahwefo ni etifo me ne Nyankopon anante ache nyame afa me so guso afa me so mo amohwe TV die etoda me baswa meti TV so me so obi oyare obi owo how to feel ho na nyame ayesom no obesan yade ampampa ayare sanya nwode no mo bebre oti adanse ne bi se unti bi a follow na follow bishop oh Jesus obete o follow odifo Alberta odifo Sida obo se nyame kuso a onchene ma yenko eye Nyankopon asem Psalm 68 verse 5 nwisia ese ene akunafo sennifo ene Onyankopon ntina bia konkuno emu osofo sentim bio na afefo na eti se nwisia ase ene akunafo sennifo ne Onyankopon hallelujah yes entena no pen ewie ahomachen anadwi ene bedo kasafa oma enti mesha se me no kan se nipa bi emai na Bible say ekoye enkaye dum ewo osoro wow ekoye enkaye dum ewo nyame anim na onyame soma obofo ba nipa ne nchen se omoburu hu ade wadoye no afro soro na beye enkaye dum ewo soro otinifi yes enti wa ohwe me a otie me afi no kwa wiye
omo bebere wa hyase e plan baby bia obekọ Christmas holidays o plan baby bia one oma bekọ mo bebere o plan senia obo akodi eye wabusua o maame no mo papa no mo onua no mo obekọ akoye omo aye mo adwuma na adwuma ku ahodo pi e plan eye Christmas gift ahodo a de bema workers na bisa say ebia wo refi me kai wo say enwusia ni enyanka so wo di about him say etwa say okayo mo ayana me ne me sofo ba ko nenam eye sofo Emmanuel Echi the intia make obo ha brother Philip yes sir ye de ne ba manim na ne haw no so me te me ka kire busua ne say mon koya adoye wow koya adoye ena adoye no say nya bebi bia so na oye na ye edwuma obo a me kire won so mon konfa enko bebi bia nyanka wo last year na ye asore na Erade a o say ye frena wo obeka ya sem kase ni nyoma hitan me frɛ busua bi gina na me se sabra make say nyame a yesom na ye bompa ye nam se me ye difo ni ti no mo busua ni bi mo dehye bi e wo US a owu sese ya enti mo frɛ solid dan no na mo frɛ busuamfo bi nka mo ho na mo yi sika me kai se me ka se na 1,007 70 million 1,070 sika no mo fa ko toto nuama no mo fa ko children so wow children home bi o mo pepi o mo fa ko na o mo fra so do mo fra mo busuani ye se ye de na to ambulance at that time mo o ba rush no up to say aburuchiro yes abusuani tie me a if they are dance a o mo di a ye betimi asan abo kura wo Sompa TV so amahwefo ati o mo ko ye okoye aye no wie ye no saa time mo wie aye na nipa o ma rush no to eye ambulance no na no ato wow no matter enti just say minim dia make fa o ma ho minim dia make fa boburu hunu ni amane ho enche mo amotai follow Saturday a dance ye bono Sompa TV no abrante bi begina ho ya bona dance the catch is only 700 cedi this cancel no phantom no fa ko che ewusia ni nyanka okoye wie ye no na wa pe visa che na wa ye commissioner of oath and also the lances no wa ye exam na sanka de ni nyina ba one day visa no and the commissioner of the license ni nyina ba not ya so dem ya bo Sompa TV ko ya do any wie wow enti ye woni amani bi wo ho a o ya ma Erade na Nyankopon so se hiya dem no obejo so kan Psalm 41 the kan Psalm 41 verse 1 enti de Nyankopon samoga enti wa o hwe me a wotie me o plan holidays a obekọ ono wabusia eye ni nyina ka brabo no etoda wo so je wa home stress na draw so dodo o plan your friends say gift a o de bema wo workers o plan eye ade e fa ne say wabusua na bibisa wo say ewusia ne nyanka ene omo a omu ni bie no e so no wadwono mo me gide say enese wusia bi tie mi obakuna ni bi tie mi a obaka osu se ni kunu tie ase na onye bobo obi tie mi opapa na o ma me tie ase na onye bobo etoda ya akotwore nso mu kakra boy na ne enam se nipa pi akoya adoye ni bi na adoye na wakoye no nipa bi jiguo mu botom na nipa bi amfa nko ba bi ese ni ntino ene obi pese oye adoye no kura na eha no na no so nti ena ye wo mia bia wo de wa chede no kwa achede na nyina ye ntie Psalm 41 ne nhwe o se enhira ne de odwene mobroni ho enhira enti afi kwa wiye no o se wa wo hwem ya wutie me enhira no wu nipa odwene mobroni ho Erade beje no dabon o se Erade beje o dabon ni mu enti me hwa ase na me ka kire o se ye wa busua ene busua ni nyina amosa enti me ka so wuo no edru wo so edru maame wo yam ade so aso Nyankopon se obi bia wodwiri mobroni ho no wodwiri kunani o se dabot sa dabon no wow enti ye wa busua ye nyini nche ye wa busua
yadeɛ bi demu a yɛsɛ yɛ cancer yadeɛ yɛsɛ ɛyɛ cancer yadeɛ a ɛnna ɛkum abusua no enti yɛduru so a awurade sɛ ɔbɛgye wo adam yɛwɔ abusua a ɔmama ne nyinaa egu hɔ ɔmo sam ho ɔmo nya wareɛ saa na ɛwɔ abusua no aso se woyɛ mboburu ho ade a ɔse no Nyankopɔn wo de afam no na ɔbɛgye dabɔ ne sɛ ɔmama ne deɛ yɛbɛka sɛ abusua wɔ mu deɛ nneɛma nyɛ yio aso maame wɔ ne ne yɛmu ma ne deɛ nneɛma ɛkɔ n'anim yɛwɔ abusua wo pesa osom nyame a yɛwɔ abusua insanom ne enubɔne mmaburu na ɛwɔ abusua no mu nyinaa sɛe aso maame a wotie me wo de sɔhwɛ sɛ oyɛ moburu ho ade ama wo ma no afi no kwa wieye na hwɛ sɛ nyame bɛgye wo ma no anaasɛ ɔnye wo mo sɛ awurade bɛhwɛ ne so na ama no nkwa na ɔbɛma wo nkwa na wahyira n'asase so na ɔbɛhyira w'adwuma so na ɔrenyi wo nhyɛ w'atamfo a ɔka no nsa adeɛ na ɛwɔ fie no adeɛ na atamfo yɛ tia mo no ɔsɛ awurade mfa no nhyɛ wo nsa enti wɔn sɛ meba afidie so no me no kasa sɛ haw ne nyinaa gya ne nyinaa ma awurade wɔn sɛ haw no ɛna Nyankopɔn eyi ano maako sɛ nipa bi a wɔyɛ boburuhuru adeɛ no wɔyɛ adɔyɛ no ɔno awurade ɔnam so na gyo enti wɔn sɛ wɔn no yie no enti na nipa bi wɔn hu deɛ yɛ sɛ semasi onim deɛ ɔyɛ Jesus enti yɛ wɔ nipa bi a ɔyɛ adɔyɛ no wɔ kokoam Matthew chapter 6 verse 2-4 nipa bi wɔ hɔ a ɔyɛ no kokoam yɛka obi sɛne ne sika ɛkɔ baabi bi a wate sɛ yɛyɛ dɛn yɛyɛ adɔyɛ na deɛ baako a ma follow Sompa TV ne Sompa radio ne sɛ afi bi a ɔmo yɛ yɛfrɛ sɛ Sompa Akyedie na ɔmo yɛ ma akunafoɔ ɛne ewusia na ɔmo yɛ ni petee mu camera da so enti wo nneɛma bi na ɔde kɔkya uti TV so tim say ye masoko tim say ma de na me de ko che eno na ye de ama eno na ye de ama jankai asofu tie ye ntie nyame ase enti o ya doya enti o ya doya enhye totobentu ni wani enhye totobentu ni wani sele nyaatwonfo no ye no sele nyaatwonfo no ye hia mu ni abrono so hia dan mu ni abrono sele obenya nipa ni mani onyam sele obenya nipa ni mani no kra mesemo se wanya wana katua dada hallelujah amen enti woni pa bi wo ha say yehwe TV na obi ya adoya no de normal no to so na wa send sika ko enti wo te wo de waye enti Nyankopɔn pagya no nyame hyira na ɔgya bibi mu de hye awurade nsa na awurade ya ama na wadwene bɛyɛ wo sɛ wo mpa ya wɔbɔ na wo nyame bi a ɔsom no aso waye bibi wɔ kokoam na nyame na ɔhu kokoamu asɛm o tua no kokoamu eka yenti ameka asɛm safi no kwa wiye no me ho sɛ Sompa enya fi nko an me ma Sompa TV so no radio so no nyina me ho safi bia omoye na sese kura de omatra mo abramu omoye Sompa Akyedie won kan ye ye Sompa Akyedie e wo takorade Sompa Akyedie ewo hemfa takwa Sompa Akyedie kumase Sompa Akyedie sunyane Sompa Akyedie techimai Sompa Akyedie enkuransa enti dia na minu so eye Sompa Akyedie no ebi a wo hwam ya wotie me o wontoma bi o wanwa bi ebi a wo hwam ya wotie me ade a ensei o biscuit bi o mo bag bi wakofa no ma ba pese mi yimi no mi ensa me de koche ebi nso so a sika fam enti me bobo Sompa Akyedie na numbers no so de enti a me kan for Sompa Akyedie na ma on se omo ye ni petemu ema camera da so TV so mo hu se oniama na ode ya adoye no ni nyina aba ebi so a opa bibi a wo no opa se wo frɛ se ene nyame asɛm ya nyame akwadi breme ahomachen anopei awie anadwi mehu se e ampa sa bibi ahitasɛm ena papa no de kaje me pese me ya de me wo oniama bi aso baby a me wo no ebi a emai Sompa TV ne Sompa radio me pese omo befa normal way a me bosso no sa wo fra Sompa omo beba ho no ba befa sa normal no kro na obetim normal ne ye mi na ba ko de obetim afre de edi kan no
a me boss o eno ofra baby bia nyoma wo bi o mbetimi aba no ma befa na ebeye nhira ma number no ye 0241 0241 272 990 990 0241 272 990 and a number back so betima send sika so so 0598 559 802 Metimubium 0598 559 802 Sano mesnimbi no sike bi bia obetimi asen me sha asen o se nyankopon o te n'animma die omma o se enya o hye so na nya amemfen so obi o hwe me bia wa ho oden so obetimi asen o wo nuoma bia o pese ye beje na omofa ncha omo betimi de ache ama wo ehun hira no wo ade na wo de maaye no wo na san hira no e ba wo so normal no me san timu biom eye Sompa Akyedie no normal no de wo betimi afre se bia me wonu ma bi wo baabi e bia men Sompa radio na se TV me pese mo beje na mo nche emekunafo buronya yi a mo cha ubehunu TV so normal no ye 0241 272 990 Metimubium 0241 272 990 ena normal yeso so eno so eye momo saa obetimi asene na na bia ofra emma sika nkwa no obetimi afa so eye 0598 559 802 0598 559 802 Hallelujah. Amen. Osofo Emmanuel J. Me pesa wo san ya den etimu bium na ahwefo na etiefo san tie eye ensama onyankopon bofo no beka kire Coronius ewo Acts chapter 10 verse 1 to 4 no me pesa wo tim na ahwefo so ntie enti nipa moburu hu ade a oye nipa papa nipa ye no ekoye nka ye dum ewo soro ho hallelujah amen osina obarima bi wa Kaisaria ne din de Cornelio oye asrafo ku a ofre no Italia de anmu ohasopani oye adeferini na osuro onyankopon one ne fiefo nyina na oye mubro ho ade bebre mankrofo no na obo onyankopon paye da hallelujah ebeye wia no miensa no ohu anisuade pefe se nyankopon bofo eba ne nchembe no se Cornelio na ohwe no din na osuro ye na wose ye den awura na wose no se ompaibo ene omubro ho ade no aforo soro abaye nkai ade e wonyankopon ani amen oye soja ni o aso hu nipa mobo oye nyanka doye ewusi adoye nti enya nwanwa se Sompa TV ne Sompa radio na eba akope aso radio no aduru maako sen enso ni ekire egusu aye county yes ye bia kan ni nyina na sa afi bia radio station kese ni TV station kese omo ye muburu hu ade na omo nya no kukuam omo de ye den omo de si petemu me kai se Accra this year omo bie Sompa FM no ntoma no doso ye obi omo chema le ka bebre me hu eye brother Philip asasa brana na dia nya that the omo ye na me say no wonder say Sompa eba ye nche omo ye di nyame pe ti wa wo hwe me a wo tie me afefoforo ye eba be wura mu yi enru bosume biomo aka na fu asen aka 28 days and na ye 3 December dia na wo wanim se obeye moburu hu ade na obeye adoya na obema ebeye nka edum wanim na bedu wanim awura 2026 mo na eduse nyankopon epejawa waka se enti o seni bia no mesene nyina edi ebeba
Tara One Media and Asa Blessed 4-star. O seni sikana edi ebeba Tara One Media and Asa Blessed 4-star. Sanya sadin we na enya normal na. Yes. Normal way and o seni sikana ubuhu se ebeba. Nyame shira. No onye okese. Se o temenka anopai ewie anadwi ewo radio no so TV no so Facebook no so a afi no kwa wiye na de meka cha se o gya mu mawrade a o gya ni nyina mu mawrade a awrade so be free suru mo suru na awrade so ebe den ebe kai na obejo here dem de da wa koma so no obeyama enti opa sohwe na gya wo ha no nyina mawrade na hwese nyame ya FM onye ya mi shira amen now we dance today we shall overcome. Hello, good morning. Good morning, Omai. Yes, my dear. Why ne Omai wuni abaiti wa iyo mede menyawo wa mami ntiwa no Omai nyankopon nhyira. Amen. Mede madam fidie de le kran baby a metinyina mo se menyina no enti me de teza ni menka ye wa dia dance se nyame animonyam doni sini na me ka bia fa ho Omai doni sini me si obia nyibi dama mo sha na bi na me wona me ye na dia ja ma me no sorry na miren ka se me nyao Amen. Hello, good morning. Hello. Me pacho wanye. Pacho, yes, me Philomena, me ka se Philomena. Philomena, mami ntiwa no pay. Oh, my Akyedie. Yeah, me say ofitu. As my friend me now. Bia me fro me nga. Na me andom. Me now. No man me da surprise. Enema wa ya mama. Na me na aye. Bia na me obi na me koko habe pa na so me tio no. Sia me koko no. Aba for ma tese. Obi e bibi kra me fi no naga. Bia ase me na me tebe bed. Sompa Akyedie so. Pastor de me there. Ye da kuma so bia asafo rade so be ya ma why amen nyame nka ho Philomena. Hello, good morning. Morning uncle, my good morning. Morning, my dear. Why ne the part of medicate uncle mama say what shit. Oh say sana okay the bia na bia na ntiwa nti uncle my enura ntie na me frɛ ya me frɛ wunya oda na madam se bi kan Minishe mede entoma half piece ebeba Sompa Akyedie no na nkoma ni problem ka se obi a me ye adwuma nse ni ma collapse e kasa dam so a entoma no me so bu so bompa ye se ya me aka makoma se me fam. Yes, na asafo rade so ebe call muati ati nkoma enhuru se wo problem kra odum for you. Hello. Please. Yes. Good morning. Good morning, my dear. Patrol friend Efia, me kasa feed ya. Yo, Efia mami ntiwa no pay. Me watch but as Sompa Akyedie amo ye no. Na me friend say me ni be match na me ni na uchu e jai me. Nti me ho chere me. Di me wo ya Sompa Akyedie me say me ba ba chere me di. Nanka, me so me nyakra bi. But me yes and me can't say again and I joke me da one go back at say e ma me try me din the she me come a chere am nyamu na tete me nyamu na me so seed e ma sade nti ya na face na me bi am me ho chere me na me so ko so seed okay say sa abati amati na Otile ngimbo ya kakribia menye bidano ni ame moso pale 3 days na me kame hauna enguso
Mine to my me because I'm a bomb player. She said, what's my Thursday? No, we 3 days, you know. I mean, now a demo eggs, no, say. So I mean, now go on our casa, someone. My God. So, Yamamia, the same name for never some power no mamma for me. I'm a cabinet now. I ask him, obey us. Now, me, can make us say, oh, my own, some young as a million, I'm only some maybe I'm a quiet number, then a giant for family or bar. So, as a fellow, I was just a new year, we did you dinner. That's right. And to send me from his own to the show. Not a million side you win us over some minimum. That's what the minimum you see, dear. Maybe, let me share you obey. Yeah, sure, any Marty. Baba, you show me why. Hello, good morning. Hello, yes, my dear. Good morning. Good morning. Now, I need. Patience. All right, patience, mommy too. It's mommy way. Oh, hello, mommy. Hello. Hey, my friends are munyame. Me wo ye. Enya she na wanyame ka wasem nyina. Okay. E dey na for tota ya ma busia no. Every time we started to stumble, this I started the game. Let's go forward. I create every day. I said to myself that thanks you, thanks you. Then I come to going. The forming for a year, I don't want to say that I'm telling you. Nothing is inside. My dear, my one is so kakra na mente de wo kan. O se wa ma ye dey. The college, I'm in a new school. Yes, 2013. Obianko nyao. Obianko nyao. Tiede make atro no. The Bible says the glory of the latter shall be greater than the former. God is preparing a special place for you. Amen. One more medicino. He said the race is not for the swift. Yes. It is the Lord that showeth mercy. Now when Yankupon adom no so aho. You will run and overtake the chariot like Elijah. Yes. Momon to me ka o di ka o de tiase nam ne nam. Na safo wade won be pawo so na he obo sia ni okona ni colleague wade ase a na obesu sa he nyame siesie o ewu so wakachi da ewu da emo be mumu mene wo tonchi ase Sompa Akyedie we on. Take a seat, pray about it. Ade bia da wa koma so ene awrade ntonchia na free na ya ankopem next year no ubenya kwa abawura ma wona me kasa no we di ka tonyom esa se na asa for awrade aye why catch me last year I was family man we saw see the most 20 cities the purpose they were doing the training and then was brought a girl and make happen. Now I have my certificate to be why God? Almost a certificate na there, there. I didn't. Because we don't know. We don't know. Oh my God. God is going to do a marvelous thing in your life. I feel crying over your name, Akasia. Akasia neba. What? Don't see yourself like that, cry. Nyamia yewi.
God bless you. Mami Sonya Mishra pa. Okay. Hello, good morning. Good morning. Yes, my dear. Why dear? Me Pacho Paulina Pesi number 1. Joe, Paulina, Mami Tiwano pay. Me Pacho Omani, I mean, so in fact, and then my fly. Me nimpo se oko Sompa. Me see me radio na akoto. Dabe. And they are me too. Hey. So me nimbe me oko me too cousins da me. Ewade. Eti ba 6-7 months you want to me ne baby ah. Every me too when na me tikam so me nimbe be ko na me see e. Ewade. So say na me say wo Sompa. Ana wani aje. Wani aje no for video tweet na wa so. Me ni na wa so. Thank God. In fact, my teacher was so bad to the patrol. May I meet the Wedgema? Patrol Mate. Would you say, so in the Yammy to me, Nam Sardian so? Oh, I don't give it to you. Listen to the machine patience. Just every day, so come a crab in field. I don't be because, in fact, what can be maybe Kasama, we will say is very, very necessary to me there. Now we shall, dear Canon. And you call you, oh, with that, it's just a meme crowd. We start here number 1. You know, that is. Oh, my God. God bless you. Hello, good morning. Hello, good morning, Uncle mine. Yes, my dear. But Uncle mine, I'm what to say. Announce where? But your work, Uncle mine. Uncle mine, I mean, Shaman, Mujuma, Amen. But do what you fix. Kesman sa besi sebre na mda sudi wachi. Mati wa futu sa kwa 31 years. Isi amatimi aje plotter. Misi na mese. Oma mintimi nye honjuma. Ube siya bro so wate. Uncle my wa futu na deniti wiyase. Nkuta nkwa mienua mini kunu. Aho chwe na medeti robot minimse. Dachi biya nyankupon bebiye kwa ya mame. Biye kwa. Ahuchire ni muno watime anya plot me boa. Uncle. Sa ahuchire ni mu anso so de besi udan. Na mra wo besi dan na wie su na nyame atre wo hie bo ate. Amen. Uncle, my sister me problem is there. And I know some parts of the no. Na me ni she. But me da ho na she me se me bi me wardrobe. Na me ni ntoma. Metimi ayi bia na me famra. Na me de ba na me ma na tina se. Ana me so mu su nya me so mo kan che nyankopon se oni be ma obetimi aware me ono so be fa nkora ne se ne ma because uncle my dem ma me na wono na o yire na odi sie me atiti me a me di hu ya wa be sisi me ni aba me mo to aso na mmom yi ya odi ani free mu maka asem we say bitterness esi hira kwan Pachoyo. And name no kasa we are fat channel. Pachoyo. One day that for maninko. Pachoyo. Na katra hu say ade bi anya hweso a wanya maminu. Pachoyo. Mankwala no mbom enye wani monyam enye wani je. Na tu ya odie no twene. Se utu sa na mo we. Minu aba. Wo kura ba ye fe. Now the idea show mu obi be ma opeso obe wari nya me fa ne ma wo yi fi mu a oni pedi akura be sesa enti ubo hu se be ma no be hia wo da bia wo hia wa ohu enzo so yi sa ya odie na afi o hia wa obe hu achoyo what did they make no but enti enkwa na me sugu so na ya bompa egu so na mde achade na ba me de abasompa nim se nya me ya adoma. Oh yes. Oh yes. Me say the dikai a wose wo ye. Eye say yi ya odie ni free mu. Nefa che no. Na utu anamon we ya me say. Baba bia wuninu pa ohun kra wo hwe no. Se no na nyame yi na ma wa. Obehia ga say meraba. Uta atwa mu ha ho. Se ani ena hwa efo. Enso da bia no ohu bitterness na yen katanimu ene why. Amen. Hello, good morning. Good morning, no mind me. Cho why nie
Nikachovunia baya domeni nikakefia alfuma. Maente wa no pay. Omani Sompa Akyedie na nsena ni huwe wetumunye na meye kakos. Ntina me setting fast. No man will be sending 350. Say, me from quoting me cascos. O my not a promise me classes. I was all quite your passport. And so that the other quaji ni ho. Yes. And I will hear Sompa Akyedie. Obia send no 350 second your passport. Ojune ho a won te ase. Also Diana go UK. Now why? Obia fro so Diana so go UK. Eh o daim. Abem wo Yesu din mo. Amen. Abem ewo Yesu din mo. Amen. Erade nya wakoma so ade ma wate. Amen. Obia na fia be yebi. Ai, UK ne ba na wo kwa no aba be yebi wate. Ebe baso do nyami shira. Hello, good morning. Good morning. Me pa cho hwan nie. Me pa cho fia nie. Enti wa no pay. Me pa cho me so Sompa Akyedie. Nyamia ya ni pe. Akoma ni pesa na dresa. Ana okase ya sande. Sande hande sisi. Sande hande sisi. And you really have said, Obi has sent me 4,000. Whoa! Nyamia ya ni no. Oh, so that na me play machine. Me just a machine. Akoma. Adani unisio. Mbachote. Me say Adani unisio. Aw, akoma. Yes, the man can na ma yesi aso. Oti de me so nyamia ya ni. Oh, so Adana ye shase no. Empire boy no. Asema me kan ne say this year God will shock you. And nyamia shock you so many aba. Usu peska o bre. Now we so wa mre o. Enye yizo. Say, some sabe kasi kan enye yizo. Like, Mr. Ade na. Aya, the cannabis. 4,000. 4,000. When you be a to machine na be bi kra kachi. Ma ko to kula de. Me ko do machine bo pepe 4,000. Nyame no. E fara sina man no. Hello, good morning. Morning. Me pa cho hwan nie. That's your friend na no him amen. Nana me enti wa no pay. Sompa Akyedie na o ye ne dia na ni show bia nkran se ka obia ni bi. Isade me yeda na sikam pa me buto ja. Glory to God. Bia ka wo. Na juma ni ye na me sheskra ni nya na nke se won. Akyedie nkwan na edi chemisa. Nti de kan se obia ni bi. Nana. I mean show. Na paso so. Na de ba kuna masa sidi na me ton. De me de jaw. Se ni mse na ochi enkorewie ye nsi da otu so na ya to. Gidi a wanya no enye saa ma. Amen. Gidi a wo de akasa no enye saa ma. E wo Yesu di mo. Amen. Me ba ho no wo humi. Mate nana. Uni me nemo meheda ba ho. Nana mate wadaro ma mesho anim. Ya da wase wo yarisa. Hello, good morning. Hello. Good morning. Hello. 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 Hello, my dear. When you? Good morning. Morning. Your friend for you are. Helena for you are. Okay. Oba Pama Mintirano pay. You got your make a tree. Over. Let me know that. It's you, Miss my candidate. It's only 50. I didn't Mr. Sompa. My God. The Benjamin. Amen. Mine failed though.
Yo, Matthew, bedin komo no actually. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pacho when ye. Pacho, your friend Mama. There's Sompa Akyedie uncle my lady. Na me you do the day. The dama get around the school. Now I say the baby me now before. You are not akwa estimate. Then the better one the more the motor the band you now 3 years. Glory. Now the best machine but how about the different now why about the machine? And I'm saying, me that was in one in the bank. A basket and I'm going to million. If one of me, you have to tell me now, so set me mark of banana food. If you probably brain, another lady in my dear. Now, I didn't ban no, be so incredible, and I'm glad you are much to make sure I didn't want to have a game of them, and I'm going to say, if you said I really am mentioned, you my so thing and when you have them, then I mentioned that you are money. I son, I won't yes, can also sad I will be damn boy. That's what the dynamic will be. Yamin, I can't say. Obenya Basha, what you at it. Amen. Ebe mama wadam for krono na ni agu ase. Amen. Na wunyi san a wadam for no so hu nanim. Me ba cho ani hu ni ka. Me ka wa hintasem. Me ka so eni paboni ni na wunyi san a emmo na mane. Ka che. Ono ehu a fine. Ka che. Ba hwe na wunyi san a wanko bo bia mane. Gotcha. And it's to about 3 months, 4 months, econo. Gotcha. Then we know be who are fine. Gotcha. That's it. So what? Amen. Hello, good morning. Hello, good morning. Uncle Mine. Yes, sir. When ye? Paul Mauniso Kakrama me. And pay bo by Mousing of Point. Amen. 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 I'm taking free on quadrum. Amen. If you watch it for the past 10 years, and then there must have been wow. And then there must have been you can be a much or put you see now for the very the faster that in your may. Hello, good morning. Hello. Good morning. About your mouth TV didn't come from crowd volume, no why? Good morning. Morning, sir. Pacho when ye? I just have my about my intel no pay. Amen. Yes, I'm watching. That my wife from them. I'm a former. Also, can't scan as well. Wow. Anyway, near J. The audience Sompa Akyedie is so poor. Bakuna bad ya kanu so beba wati. Eni jam efie. So okoye wie so poor ba okoye dem. Share. Na ye fa ni monyam no ma dey. Erate. Number no is 0551. Obi on Fred da mesremo. Obi on Fred dwumadie no so da. Sompa Akyedie ena nyame ye niema bi wa brabom. Number no is 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931. Free Samria kopim no nsia. Hello. Hello. Me ba cho hwan nie? Me ba to Alex da ko ni. Let me my 10 years ago. Sompa Akyedie na me send 50 cities. Na afede me se ma no maduro sa na me no we me se maduro na me anka na me ye me se nyame adom ye an te se first no kula Obeye Sompa Akyedie na afede wo se ahode aba eno ko fa ayare na aye me na se de ati fi share die o nyame adom ebe kokra ma bi wati. Amen. Glory to God. 10 years.
nsaya de good oh Eradi that was say hello good morning. Good morning, Pastor. Why nie? Me need Olivia. Me can be Malam. Yo, Malam young cry. Olivia Casa. Me Pastor. Me no say that Humatina me na some of my yamin trapa. Yo, that be a fatu or what? That be a fatu or be shra. Hello, good morning. Good morning, Uncle Miami. Yes, sir. Pacho Wendy. The Pacho make a fresh and cream. Me did the Rahim. Eh, Rahim, there's so a fresh. Yeah, but the one that's the enemy for me. Men last week, some Pacho de I didn't minimum. Oh, yes. Me say na Uncle Bona, we say I did change for program. Sorry, 2 years. Me we do the dear say the dynamic make sure and thank come. Okay. So una I will send a voice by you know. That's what I am yeah. Okay. Thank you. In the powerful to be on one. All right. Yeah, na Mr. Morning, good morning. Morning, my dear Casa. Me Pastor, your friend me just me kasa so at Maboko. Okay. Ya me shira pa me te tiwo na ne da me dia fra menya. Na Sompa Akyedie no. Na me pe na ba bete na de me hunu. Ya me shira mo o ma mo kwatentra hodum na mo fanya adwuma de. Okay. There's a number near Bono. I'm say me tumbo pa sa bobo ni bi. Hello, good morning. Good morning. Me pa cho Wendy. But you can't say free attention. You know, I'm more than that. Ben, I'm the oh, yeah, Chedie, no, I think the date will be announced. Say by the general manager on air. Now, your son so Ako baby homes no na akoche. Until by 22nd there. Na bibia ya bibia. Hello, good morning. Morning, uncle. Pacho Wendy. Oh, we don't forget you. Food for thought, changes life from Temperature them to send me. The last I come and it's 20 Ghana. 20 Ghana pay. No, me am admission should be fair and walk out of the dear question. And I can be dressing a mensa. Uncle. God will definitely on this altar of food for thought make a way for you. Jidia wenya now the two sana mono. No pay a radini will bua for mount. School na we are mammy mobusia bill. Ewo yesu demo. People anyone is you. That's it. Now call you some patch at the Wati. That's it. A dream may be na Elijah catchere oba Kurania aka na aduane kakra bi na wadie na wawuo osema mensio no okọ sesa ma bibi ni ona wote ya nka be kase eja Elijah so ntrimo den nanso oba no tu sa na mo no na aduane ansa da kopem se aduane ba Israel ose aka no 20 cities pe binu aba go and sow it by the close of today. Send your deep for Elisha Kai say tomorrow by this time God will make a way. Aduane bebu ama woni wabusia. Amen. Hello, good morning. Oh, why na mnene ka say? Yo, mami ntewa no pay. No pay, the afida kesile wamia. Wa hwe so ama de to bi achi. When there's a fear, no money. No, did the make up to back to the other. No, did the make up to back to the other. We decided the man today. Yeah, according to the pay. The pick up the bed burning. When came there, the say the pick up the bed burning. I'm a share the amen. Inside that, we got my way. So, we should be able to get down. We are to I'm not
Dodo, amen. So pacha dear, nyame ya tomo enche bia na che say ye see December mu ana bro nya no anu but one of mo de o mo che de ba eye ntoma ye ntade eye anwa ene emonom ne ade ne de wo mu di adanse pa won so tu sa na mo no ma ukrani my single parent ma bofra bia ono wanka bia nhemu wa be ye janka na ono so eni di bro nya na fast de ye na funum number is 0598 559 802 0598 559 0598 559 802 bomodina na Sunday umomo no ebra na wo be yenhira kan ye how ne dawa kuma so fabra na wo so betu anamo na bibia akoso. Hello, good morning. Morning my dear. Peter Sompa Akyedie. Ah, o mahini na one ne kasai. Me pacho so Sompa Akyedie so maye bi so ama me nyina. Hello. Hello. Yeah, good morning. Good morning. Me pacho hwan die? I say Mami ti wa no pay. Me pacho gina ye pa na o wadanse ne ye me de. Hello. Tutuo am ane. Ene Sompa Akyedie ya o de tu jai. Am ene so me nya appointment yete. Whoa! Congratulations. What bofia che ho? Oh my. Ya tena fia che na ko enso ene nwa asase edima. A ti no a wo hye watade e kwa adwuma ne ani gi a wo de call ye de. Kama o my address ene kwa adwuma. Kwa chade ne wanya wa chade. Appointment letter kwa adwuma. Aradi. Yes. Nyame shira wo so. Amen. Ene wo futu. Ya da nyame ase. Osin na misuma nyama appointment letter. Hello, good morning. Good morning, Uncle mine. Me pacho hwan nie? Pacho Jesus ni. Pacho me tie o. My Sompa Akyedie ni bi. Huh? Me pese me wo. And so before me be me na me menses. It's me call hospital na mo se me nya. O call hospital yes wonyem. Da be na o call hospital no. Last month. Na yes wonyem. And Pacho. And so menses aba. Me Sompa Akyedie no. Then me na de tin echa. Sompa Akyedie no. Me tie o me do. Me adede hintan be fie mi nsani. Me ya Akyedie mi ye no. Ada me ya ade ne 3 days. And I was obi friend me say me mama ya ade no. E kwa hwa ye nso a enra obi so obeto. Na sika no so de mama me no. Asom me ne dodo. E twanya me say sika de di mi nse wi a. Me ta baba ya Akyedie abro de me ye no so. Na wa anye kura ka nyame be sa ma hintaw. Wo. And Monday no so. Na me yare me ko me cha me coins me ncha. O ka so bi amfa ne nsantu bebe ye ne ya no so. Me ka se nyame ani mo nyam se me de me nsa so me nya fa mo je. Glory. Yes. Glory. God bless you. Hi. Hello, good morning. Hello, good morning. Acho hwan nie? Mami, ma o TV no nko from power. I dum TV no volume no. Aha, na fe me te won kan hwan nie? Pacho, the fema bana. Na free hin. Pacho, me space be quiet. O man hene. Yes, my dear. Me pacho e Sompa Akyedie. Huh? Me pese me de babehu personal na o ken chance nguna bra. Edofo me wa ha fabra. O se echina de eye da ponda kese a ye kura ye papa ya de nyina katachew ye kura na chi ene ayi yo nti adwoada free be kwai bra wati na oba o di nhira be ko why onyame kan ho. Okay. My good morning. Good morning, my dear. Hey, that was the service I can war. But try you if you see my PA. And so, the free TV knows what I suffer. If I watch show the friend, I will shoot. I'm a just so. Okay.
baby I'm your Wednesday. Okay. Ninya wona me ya sa na Nyankopon ya dem kotra trotru. Me tell so to na wo kasa wo. Me sa driver si dada. Wanda ka so ma him ti sister. Kan wo chere me ya me ko to TV o man. Na ti wa abo me papa. Amani dia me sisem bebre. Eso ya ko pada wo ma no pai bonti. Na so na ho asane me. Ibi asane fi me pa. Glory to God. Na na nsa Lam quiet, the Senate 20 cities. Oh my, let's was a blabia. A Chinese can chat. No trouble within the cake and material friend. We are so good, or say, yeah, but 20. And I say, hey, and me send it 200 cities, I come in 200. Yes, I want Sunday. Me see, my name is Mr. Confusional. No 1.170. No, it's coming now too. I said, anyone to see a tomato. Out to me say, we are some patcheleno. You're Tony Massa. Then you are your tomato. Bring me up the element here. And so, Mr. Massage, you. Hey, Bessie, we do now, we are no hair. Do now, we are no Nassicane flow. Bessie Christmas well. Christmas way, me about. Omo mbetu sa na mo we ombedi bronya we papa one more time there oh radina my say enu ade broma ase no ti ase so na nko na me tore me ka me tiri esi ni me ma lo country bia so nya sa katra nkofo na omo so me hebi oh ni bada seni se seni team na nkofo to na de na manfo na de wakọ ba bia na de to ade Ghana, do we know God? Nyamina, your friend in Yamino, Yeni Nuana. Oni Echiro, obey pa. Hello, good morning. Good morning. Yes, madam, when ye? Your friend me, Mr. Yo, any I mean, your friend me June. Mami Tiwa no pay. Na mi shira also. And I know put no tea and the thing again. Ah. This is too good now. Obi aye ma be aye ma ya pa so. O ka say the patron the tie ni na. Yan tia no. Yo no so me tie ya ma ni tia na ma ni born ni. And I'm a tia me. Ono so dey so come and say me be a atutu na. My friend wasn't demanding. Ah. Also, the Ebe Bawati. The next time I will be now quite real now be dear dance here when Yamia ye or the dark Comaswa. And I will send this Ikano. Why? I said, Kenya me. Hello, good morning. Good morning, Uncle. Yes, sir. I was the CEO of Mr. Sari Construction. They were to agree a burrasso. Yo, Mammy, too. Papa. And the Yakupo shall pa, let the be our church and move to no crime side of the other money. If you have started to the Bia, no make us say, as a Sam Mobile. My God. If you can answer, yet that was it. I said, I now, Yamia on the 1st December, and here in the mid this one, the smart sentiment, Namadi Abba. Amen. Amen. If you can answer, Yakupo shall pa, Nyami shall super. So my radio don't call for mommy. Why? Good morning. My radio don't call for pa. Why? Doom radio no volume no. Mr. Doom volume no. Yes, I mean to me no kasa. You had a good morning. Still, I see Doom radio no volume no, mommy. What Doom no? Oh. Bra wa bre pants ana utimi remu. Hello, good morning. Good morning, my. Yes, my dear. Why dear? If I just rang Abna Santua. Abna. Mami Tiwa no pay. If I told me about Hocklada and no other bomb pay. Now, if I told you, I'm beside and you should have made idea. But now, one good point view of Bible for Germany. My God. I can't record my own bell 2.5 years. Remember, I'm an ordinary cat.
then Shanka Yana said, if I bought some part, I said, and then 3 days. Mamma, now watching your friend become a bad guy, as a minute, or no other sense, make what I'm doing to Yama, and I'm lucky. Wow. What's now? When the man is young, we bad down from him down the slayer. Mamma, no crown, or can't say, go over with some said. Then any 3 days, Mamma and Cassa, the woman of slayer. But the same sense, I'm down, I mean, if you want to I'm in church, I'm a bar. I just said, Sam, I'm in on one tower in my obayano. Obey some parts of the way, you know. One for 4 frost, say, oh, chat take it amounts over bar, Nesabra, ain't for now. Maybe I shall not call Kurdistan. Kurdistan? But I Jagana for so. No Kurdistan, no. Hey, a hard there. But I heard the car. And yes, just a minute go. Invite your matty. Nyamia's son near my Sakawati. Invite your matty. Nyamia's son near ma. This time, Oka, Obedo. One says some patch at the Aminos also be 100 million. Invite your daddy. And so Nyame, na was a hona Oko Jewish la. Bana and Katanimuna na. Yadia Kata any more town. So patch at the end of the Oh, my, okay. Yes. Miss Patrick, Bia says, I for you with the Bia fan on chip. Because you're a pa. Yamin Cow. Okay. Hello, good morning. Good morning, Uncle Mike. Yes, madam. Okay, sorry. No problem, I'm into you. Uncle Mike. Your fire, Uncle Punch, just like Amen. When you watch in your medium and to a foul, when you push you more. Amen. So, by the year, I would buy you the tail car. May a young person, Mrs. The I'm not allowed in it. You're not another husband of years. Na nipa gu ne ho hwe gu ne mu ase na dom e ken ha na aho first awu na edima na me kaso lockdown no e tifi ni kutia 14 million e ma nurse ni so bebo ayi kede ni na mane di sa touch so so on kemo ma tse sabi ni bonini ne ho na station ka Akyedie ena metie bia nso enti papa kasa aso na me de ya di ni shira kiyam ene obama after na wanya kitna wow na ne banya me paye shira ndo shira so dwi ne dia me de betuna ne Akyedie Sompa Akyedie wow. It gave them up to my son, send me the toy or bar, so obey. Yeah, the Mark Horano. Akyedie. Oh, glory to God. Brother, I'm a bound champion. I'm a bomb person, so we can see, but they be on the assistant will be on me, but we am seeing it in the meeting. Number 2 times. Uncle Paul Mema, Uncle Paul Mema. Yin say not now. Ama wa fa ho afa oba na watu ni din Akyedie. Wo wa kwara na afa ne bra me na ase why. Me pa choma. Fa ne bra. Ya me kan ho pa. Ah wow. Die we. Sompa Akyedie no. Na my ready to me send in the but me frem ma mi nya opa dia me nkan. Tia no pay me ta ka we. O go send o die. Yeah. Because I don't see a man for dinner radio, so I know Daminia. You must make the man of pay. And I was where the dance here, Cassiapa. I'm in Yamanka. I'm made my power, Bomagana, man. Hello, good morning. Miss Anton, Nitina, a man for the dancer, and I didn't may try the I say, Anna, I didn't quiet to say, oh, say, a nipa baby, that the nipa. Listen,
me say ada ye bomb pa ye gu Sompa Akyedie so me kai 14th October no ni aya continue the whole week no wow ni a bomb pa ya womachi esu agu nyame so ene ntim ye tena ha no ma me ni general manager ne wo mo bie ya no ka say wa wo be ye sa de we God will shock you na sika mpa wo nsem da no boss na nya agro na me deal oba me si ne ho adwiri me I just say afford the cry kobo kran mania jifa because what him say obenya sika de aba afford me boy yeah yes na asema me kan no na waka so no me say God will shock you and also on say nyame ama ho adwiri wo me ho adwiri me come say na bam me bomb pa me ye adwiri le kwan bia so me sa bram vi ai this time for sika ne bi bra nyame ka kumasi my Ghana my me de bia me ka o se mo betie se mo afie we so ba ahomachi bia na mo de abobra. Hello, good morning. Hello, good morning, Omai. Acho hwani Omai. Uya driver kweti entata Elias. You be there na dey. Yo, mami ti wa no pay. Omai na mama is kana and pay dey. Say the let me weekend. Most as Ghana mo lunch you know. Na that you show me program so say ya tell na me ba ho me ba na so me yes Sompa Akyedie. Let us say the taxi driver Omai me taxi driver. Na dia nyame ayama me dey me gina ho amatiate. O che mo ye dey say papa to nya so Omai me mama ya. Ile ma ko mo nyam si. Yango ponti Sompa Akyedie obi afa no nche. Me Omai me back to go after to tell me get to me get to see awo. Na wo man ko awo chi do to so mo chi no on your back to or there for year 5 years. What you can say more years ago or what I think I can cry for the joke that I met us already said Papa ni no. O ma fa sia ko ni ngudem. Father Bra me na me mon pa man why? And I'm going to ba. Father Bra. E bi ku ana da acho man hene no. Hello, good morning. Good morning, Omai. Yes, madam. Why dey? So, person me di shake a class. Enya hwe, pacho ha na ka say. Ah, oh, sorry. Kasa. Omai, my sister, me baby, I'm so easy to me. Hwe na de wanya. Omai, Sompa Akyedie ne ye bi. Ensum to say obom prema me na. Me be ma sister ware. Atone na gudem. Ejuma oye. Yeti onya ehwe yeti yi ne dia ma no be time fie. Say ni atumi ni esu. My dear tie me. Bema no. Eni Nyankopon to nchia wo Sompa Akyedie anope ya. I am giving you this opportunity this morning. Sir, utu sa na mona no pay. So once one Ghana city cry bompa eguso esuno it does not manipulate God. Speak the word. Say rade. Mami kunu sanya juma. Na juma obenyara uti de abranche kai. O se de no ne yiri be die kura den. Na oye Sompa Akyedie ni wie ye no. Ne life mu tile ya o tile juma onya kese se da. So you take this testimony now also kabi bichre nyame. Say mo na odi bebo say die be o ye de koma nyanka ne mobrohu fo na. Eni nyame ntonchia. Makasa agidifo ye ni nyame tentam e wo sa niema we ho. Jaisu no mi ni aba. Oba ware wate. Me se oba ware. Na ukrusu benya adwuma ya, adwuma obenya no ebe so achen we. You see, when God is preparing something for you, it is not about crying. And they are people when you see you. Ne can cransha sem chere ukunu sem nua. Nyame be ye. Ensu. Onza ye esu no ensesa nyame o. Eye gidie anamotuo ne mpaiboden. What did they make no?
I'm sure. People anyone is you. Hello, good morning. Good morning. Pacho Wanye. Pacho from Kwakumtia. Kwakumitio. Pacho Mkasefit meeting Marcy. Okay. When some more current that's right. No pebia a bon pay boarding so. I'm sure also, Kwaku. Na I am Colanidians, Yasani. Yes. And I'm telling you, Yamibeya, one Wadian and Chanewati. Amen. Najidie, that be our shiny moon, send Yamibe and Sani no so. Why? Amen. God bless. Sompa Akyedie 2025 yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and sompa 106.5 Accra yakabom se bronye yebema eni bodu ponko mu yenyankopon obi ni nyina ntimi ambam fa kiwe tu tirim me say pekunani bi December pe ejanka bi December na didi mani bi nyadai endi okay didi na mani bi nyadai endi na hwede awurade be yewo ko o say so mo mabisam ko eti ayedu nwotwe ntwemu a ayedu nsia o say Bible say onipa ayeyede ye bokwan ma no kasa we yemi do o say onipa ayeyede bokwan ma no ye ko wura afufufuro ye pete nyankopon bokwan foforo ye den atu enim ena nana Solomon say adoye ayeyede a obeye kunafo wisani nyanka no e bokwan mawo ko na ye den na edene ko nipa na sai kwampa ne de wakopie nipa titiriw abrempon enim bon sem kese ma Christ obi a person next year 2026 ushia boafo December yi bisitidi ma kunafo bi ni pe janka bi pam squat ale tompa boafa kan ho kope awisia bi what you say kope kunani bi tomo ne anwafa sedi ope kra wo de yeni ska fako se wurade mini bi de na so gina wei so afi mini ama me bon pa nyina ma hu tunsanso papa bia gina wei tu da afi aye ko wura mu yi faka ne atome so e ba sa Bible no say onipa ye de be bokwan amano na edina ko pie pakese anim what kind of quotation the Proverbs 11 verse number 25b sakasan ye me de papa bi winsem ne basa December o mompa ye njo no kwasempa rade bi kwan amawo pa you see wo de misi pekunani bi na hwe one na yire ne ma na tomo ne anwa ne niema kan kire obi a ne fa koma no ne fa mpa botato ade bi a wo ho mpaye se next year pese won saka no me si wo wan se dem amen janka bi pa wisia bi ne je na do ye mu duma ne nkan ade se ye ma ne kan ye o je ma ne nkan ye se wo ko 50 bia je bi mu du se urade afina mpese mi tu kwan na so amfa na me pese me wa dan ka me pese boafo bi boam na me sika de adwuma urade ne nyina amam urade kakra me wei de mayi ni me de koya do ya mani pass mesi urade gina so na 2026 aye wura mi me hu ani mu nya me show bo Kristo dim se won